iz svoje benzinske pumpe podigne crkvu. Zadužbina je uspješno rasla. Došao je dan otvaranja. Svečano lipi i osjećenje crkve vladika je služio iz auta koji je obezbedio zadužbinar, a koja su bila natočena gorivom na njegovoj pumpi. I ostali svečari i lipi su učinili u automa. Zvuk sirena uveličao je ovaj duhovni čin. Izduvni glasovi činili su da su se ljudi osjećali kao Mojsije na Sinajskoj gori. Ljepše nego reli, komentarisala je jedan. Kada je odjeknuo zvono sa zvonika u obliku naftnog turna, koje je imalo zvuk alarma, okupljeni su duše pješke ušli u crkvu. Sveštenik u najnovijem odijelu vozača Formula 1 za predikaonicom u obliku oktanskog stuba sa benzinske stanice i mikrofonom u obliku mjenjača započeo je liturgiju. Iza njega je bio predivan ikonostas sa naslikanim najnovijim tipom luksuznih automobila. Na vrhu ikonostasa dominirao je krst sa upisana 4 volana. Za sveto pričešće sveštenik je iz oktanske predikaonice izvukao pumpu. Vjernici su skrušeno prilazili i svaki je na jezik primao pogutljaj najkvalitetnijih benzina. Kažu da je kod jednog drugog naftaša služeno i ulje za podmazivanje, svaka mu čast. Nakon duhovnog čina Titor je u parohijskom domu priredio gozbu. Meso na pladnjama u obliku šofešajbni, supa u posudama kao cilindri, puding u karburatorima, služene su sve vrste benzina, ulja za motore i podmazivanje, deterđenti za pranje kola, a za antialkoholičare destilisana voda. Veselje je trajalo do zore. Forma.